بسم الله الرحمن الرحيم. Si pangesip Allah subhanahu wa ta'ala ilaptikanin kalima la ilaha illallah dumain pagmunyo-munyonu dumain pamisoko nu sawenu dumain panira nu sawenu pamakaat nu sawenu subay pinaikaten bi pagjikil te tuju Allah subhanahu amban sababan iyan magpain in Rasul sallallahu alaihi wasallam sakay misara me sahabatin zahaba ahlud duthuri bil ujur iyan me kasindoyan me sahabatin duk me pahala den wey pegge magsadak kasiruk me pangalta den bukan unia pegbigdaan kami duk siye maknanen nan si inin me misara ini me sahabat me miskin-miskinin kue di si Abu Hurairah iyan me sahabat maka ase-asein baya siye tegya siye lay teglindi-lindihan den bangsa ingge hadja ahab koneksyon den tuju Allah subhanahu wa ta'ala bangsa ingge ekka amal den tegge kita bikwe itu peglindi-lindihanin tuju maktakabur na'udzubillahi min zalik peglindi-lindihanin nganya ya sawe peglindi-lindihanin merupang sawe te biasa angkanet magtalak ite birukme zaman lay amman hien tenne sahabatin ga dunia pegbiddaan kami duk siye nambahayang siye kwe panambahayang kemihin muase siye kwe pe muase kamihin yene hadja pegge magsadakka siruk me pangalta den bu kami gana pagsadakka kami ine sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisiyein awalaysa Allah qad ja'ala lakum ma tatasaddaqun we ga ke kaam pineniaan we Allah subhanahu wa ta'ala pagsadakka bi sigane niya ala tabi dirham bi dinar bi pesos bi yukmian euro bi bang melusi UK income atawanen dirhamin dinarin bang metusi atat kamihin inna fi kulli tasbihatin sadaqah malaingkannen dukmatannen dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap sifat tasbibi biene pamalaptik bidelabi demisara sindelabi yene kalima inin subhanallah pakai doan di kahapan bang mea magsadak kalay mian pinahalaan siruk pangalta deh pegge kam gania pangalta bi pagsadak kabi kwe siyahin dakam megliskut yene kalima inin laptikanum biruk delabi supaya kam makaeddo sadakka makaeddo pahala kwe pahala pengurung siyelay subhanallah taha hadis lay manzari iyan ubuste bang pain di inubus hadis lay subay sulayam teko nukbatan pesuno wa inna li kulli matannen pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap pagpaindi pagtakbir bi Allahu akbar pagpaindi la ilaha illallah pagpaindi alhamdulillah pagpaindi astagfirullah kemon ien kwe dukaam makapagsadakka kwe siyelay bang siyelay pinahalaan duk sadakkare bang siyelay pinahalaan si tiap-tiap dembuah pilak deruk kahapan demikiannen bang iya pengusalan bidella diinin si pejikil tuju Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap laptikan della bi peusaan della bi masir wisapkan inurungan pahala we Allah subhanahu wa ta'ala we pengurung siyelay me umat Islam supak pesin hadis lay wa fi bud'i ahadikum sadaqah
Subaydani ien manahan tebi murasa ka am nilew mang seupamanen mian mabaya ka am nilew ne. Menjadi daka am ulali bang way magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam al kalimatu tayyibah sadaqah. Bang way makapagpainin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalima mahapin. Bisan sa pain agen detektang sadaqah. Sabab sai me umat Islam kami muslim magginaagen ngaplay ngeddo pahala kwe me siya magsadakale sumegwa nen ga niya dapat pege ga niya pagdapatan subeda kitebi bang yene kitebi gay mekeges kwe metukan siyahin metukan di si Abu Bakar kemon pangalta den pengurunde pagsadakare si supaya hadza palantup agama Islamin si Umar si Utsman Khadijah radhiyallahu anha sampai tak kisah si kisane si kau subay bang masih pe paglaginu support ku si kauhin bisan nega niya altaku bisan ne kutabut matay bang masih paglaginu mian support aku si kauhin bisan agen kalino kubulkun kau tagunanu yene tolang kulay supaya hadza palantup agama induk pabasak agamahin iye akahante keu ili pikil me sahabatin me karendehanin me gleladen desiye gak niya pinikil seddi malaingkan nen bangsa ingge palantup agamahin bangsa ingge pabasak agamahin pabasak patimanin pegge tahati we dedangan parangan duk kite bi bang dupain sabta hati tebi we kite bi meturia tak bulak dunya inin geru inin tegel limit duhet kite di itu bang delilan nen maka brorin tege kontrak du kite bi bang tabut kontrak ten di bisan pe kite bi gay mabaya masih ru kite bi pinepole me umat Islam kau kita bitumala amban yene tapik amban yene nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala yene pasalan della tebi menjari mabaya het kuen magpataha subay pegge tahati we kusi waktu ne inin kenia mabaya pahali-hali kenia mian mabaya magrelax pe inde pegge niya ni isat inin sumumian me maksud tebi kania dukdangan parangan dakam ulali duk dakam suse dakam lingsa geru ku magpateggel tambahan tebi hadza kuahat me pungtinay si agama Islam pasalan sindella tebi inin pina yu'lu bisara Allah subhanahu wa ta'ala hindi alim Quran fa inne ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum o kami abar iman kami tinawabi tegge in pengujiinin et kalabayanne kajari amban labayan della kajari amban mata si panelit kajari amban mian kok saien et kalabayanne sumay minaksud kuntu si tuen yene della tegge ekka samian laptikan deni hadza della de inin si penguji de manjari dakam ulali hangkan bang niya takitebi samian mekbengol mekbehehin atawanen kebbang tebiya sa luk magpatilibon kitebi amman Allah subhanahu wa ta'ala
kau in siele bakas meke uji menjadi tu pesi dunia tinumbasan sewe Allah subhanahu wa ta'ala silabean penguji dele la yaskhar qaumun daka am nguji amban behe bineke della bineke laptik bidella bin silabean penguji dapain pilih sidam buah kauman ada kala inuji bilai labi hape amban kaam demikian nen pege me dendehin bang PTK tebiasa iu lu tehinang upama wede taha behehin pinain inke kahan sai bang nek kerendehanin bang niak dapat hangkan ne isab behete bilai dumen haja behelellahin hinangan tambelanin sampai kami dendehin hinangan tambelan luisap supaya hetien tapegesbi bang ara-ara samian song ngatak sawe ne song muhinga sawe ne labean della song kinupo ne sawein si labean della hape kita di bang pereheng hape bang pareheng ne umat Islam yeti kehajihan yene nikmat della tebi inin tu pinasang delwe Allah subhanahu wa ta'ala sikitebi dukkeo game ke bisara laat si pagkasino si pungtine inu yesa bang pungtine inu bisan peset di bangsahin bisan peset di agamahin gak niya luu bakas inalau kitewe sarain seukat nesie gak mag-agama kwe kitehin seukat ne agamarin dumen kwe kitehin magpain Qur'anin ngakahan kite ame-ame dapain laktikanun bidellabin sime aai atau akan dapain siya suknaan di wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm dapain pen Allah subhanahu wa ta'ala suknanun bi laptikanun bi dapain palaptikun bidellabin silabean penukna bi yene mesie seddi sinumbaren begge bang sielei males dumen hajjakaam sinuknaanin sampai Tuhan binte bo'o sinuknaan wey begge bang i mian tebisie nani hangkanet kitelei ineligan neduk pinahaline pinarane Allah subhanahu wa ta'ala andang hinana ininangan ne kite samian tampeng amban iyan magpainin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daa suknaanun bisamabin seisamabin menjarita kalew me sahabatin salta ulali saingge penukna kami sama kami saingge penukna kami sei kami melainkan nen kinatauhan kamihin ngalasahan siye suway saingge penukna kamihin sinembungan siye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daa suknaanun bi yene amma boy miyaan ina care miyaan daa suknaanun bi pege bang siyo pamanin kesuknaan yen pune males kesuknaan ne kaam sampai inapin sampai samabin yen ien kwe seke ula-ula sinuknaan we bi amma binduk inapin ye ien sessa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manjari ine kwe tumaha ngurung sa kaam signal duk je pusun biku pege bang kuyu humarap misara ye ku tau pahali umat Islam tiap penia nganda continue te da ahad sarang kahap indella te inin bang te usalwe te si pejikir te usalwe te si kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala bisan te biya miyaan bang seupamanin niya
magpain we bid'a pagzikirin te biasa bang si aku sita abot-abot pulay ginhet kita iyan kajari atau akan gini kita suwe magpaki alam na iye kay magzikirin bang iye kay mengen dua ahikir bang aahin ngen dua gini patut discuss pegge iye iu miya kinalan melainkan dan sinabut tu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira ya limitne o kami aabar iman o kami makkahagat si aku makkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala si elle udem mbuli paip kahun bipek zikir bin menjadikan ya limit bisan kau dia tak sasakatan nu yuk kau sasangan drivan sasakatan ke silumain yene kay metelenganin sasakatan nu sangemin kajari kau medzikir si Allah subhanahu wa ta'ala yuk kau luu si pengeluan nu yuk kau luu si pengawasan nu yuk kau luu si opis nu yuk kau luu si tarabahunu da kay patanun Allah subhanahu wa ta'ala si ine nilabayan pagzikirnu si ine nilabayan pengesebnu esebun Allah subhanahu wa ta'ala hin pagge iye iyen tandanen bangkew ngeseb Allah subhanahu wa ta'ala labi Allah mengeseb kauhin fadkuruni adkurkum sabutun biku esebun biku eseb tekam maknanen ingge niya sain we ineset kite we Allah subhanahu wa ta'ala subaidu pakitete siye we esepte iye we sabutte iye me umat Islam bangpain kite bi inesep we Allah subhanahu wa ta'ala dengan parangan duk bangpain kite bi pinatilibun si ene me della kue tuneinin akahante keo bang delan sinapangin penimbak bisan dumain si kesebenalan piye hadja me muslim kue itu tapakaat we te sababan delate sampai me ke guruhan sampai me ke ulamaan nia nega nali amban me bangsate tinesik ni hadja kahante keo bang dilan sinapangin pusine luune ke civilian metewain atau akan inosente matawain gak niya pagtali importantim tepesik we Allah subhanahu wa ta'ala dukbang pain kita bigay pinasali si me aasai inusal we de indella de inin we hantang sinapangle penimbak bisan dudumain kuntara pangoto-ngoto pangalimut dumain ke magpain rasulullahin la yadkhulul jannata namam gay maka asek surga ameng ngoto-ngotohin amban ien hangkan ne ien tege tamber della tenbi sinyal hepien duksain para pareheng kitebi mangga ne niya teke suwa tebi bisaraha si pakkasi tebi na benalnen pareheng ni hadja murah-murahan bangpain kitebi inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala amban ellew main-inin amban waktu kue itu neinin sampai sisinong sampai molek kita bihak hadarat Allah subhanahu wa ta'ala nukbang pain isap kita bi maka pak kita maka pak kirale kinilale amban ellew dunya labi lubanin bang kita bi molek hak hadarat Allah subhanahu wa ta'ala pinekpun kita bi wekne kue kepek tipun ne kita bi bisan ne pain sibeliu sambatam si Arthur Angeles lai si surga ma'al habib
Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil firdausil a'la. Puas billahi salam doa sikam kemon maapun biku duk magpaampun kita bituju Allah subhanahu wa ta'ala bang niya lai aman ne bisaralay sumape bang niya lai ga tewa na pagtabangan te bime tewa we ne daran binisapun kemuete bime tipun-tipun pangandakan kitehin bipain wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa magtabang-tabang kaam si kahapan dembuan yang man panabang bi kami yene me sesuku pamaisep bi kami ini neima pamaisep lumayan seukatan newe in akulei langkeu darajatku atau akan makaaji ku amban university atau akan kuliah atau kolehia atau kullele lumayan wegene ku neima lumayan yesa aku gay neima sin pamaisep bisan duin Amirul Mukminin bakas tebisaraku si kaam masih rutineima wene yene pamaisep sin dembua dende tuju yehin amban ien in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tineima du isa buene in yene pamaisep dembua dende si iye sakai in Rasulullah in me complain halaka penne ashabi makkajaujana neme sahabat pun painandanen weei penne dina akwe kusiye makkeke buga siye niya makkeke iye heling andanen bangkeu nganda takna anun amban kau bune keu mekkeke bangkeu yan tekitere sampai bisan nesiye geida aknu matuk nesiye bune in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mekkeke ine puntosin lai si kisale tegge neima du isat iye sin yene pituah sin me kerendehan bang etinen me tumewain du isap tumen du isap pitua me monyo lumayan du isap pitua supaya makapagkanat magkalasahin mek ella anda tegge niya samian pikilan yedem buat dende inin kabayaan ne ella rendemian hinangan ne lebeyan du kadja magsasa usduk tedo ne lumayan sai tebiya ne aja si pakalebile sumeguanen bang makahabdo subay tineima amban kami suggest bin posbillahi magmaap di ni arak tumaha bang te tambahan ku pataha te nagsukur si kam labi tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang pain kitebi kinalasahan wa ini wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsukur katuan pinek-ek kasi kao pang penta daw hat no kemon may ganta minaksud nun o neke pinatello pinaampat pinalimi sampai paekka demikian nen mangpain keo inurungan pangumulan taha dukred jiki halal tausal no si pagdawa yan ay si entero dunya Allahumma amin. So pos billahi asal lando isab kaling katatawakan yene katanam dok kamamis yene me muhadaralay